Wih, aya naon teh? Ikan naon? Burung jalak suren. Dadah dulu, dadah. Dadah. Lucu. Ya anjing tetehna so sweet. Jadi sebenarnya enak. Ujang. Wah. Udah naon teh? Genol. Genol, aya genol di dinya? Aya. Wah, aslina. Anaknya. Mana? Tadi dieu nya. Tuh ge munangnya. Mana, Cing? Aya genolna. Aya nu abi. Mana, lihat coba. Wih, aya. Naon teh? Ikan naon? Gendol. Genot. Hebat. Sok atuh kade ah. Tuh guys. Apa namanya teh? Ada ikannya. Keren ada ikannya tuh anak-anak. Pada ngambilin ikan. Ikan gendol. Hebat. Pintar ya. Assalamualaikum Pak. Nuju nama naon Bapak ya? Ngapi Pak yang namanya teh? Itu parenya Pak. Itu kanggo dipoekeun ya Pak.
Seberapa lami Pak ya di apa? Di poekeun apa? Saya panas mak, panas semingguan. Semingguan? Ya Allah. Lami oge nya. Biasanya sok lihat di sisi jalan ya. Tapi mah anu badinkan kan. Terus di poe di kamanakeun Pak di ditumbuk. Di itu ka bojong loa kacibulakan. Oh, di heller gitu Pak, di heller. Atau sudah beres Pak? Terus di hellernya beres ya Pak? Kan itu warni. Gitu terus banyak tiap hari itu Pak di kieu. Tiap hari di kieu teh. Henteu. Genep sasi sekali. Genep kasih sekali. Mantap sih Bapak ya. Ya Allah. Terus pare. Petani mah repot atuh tanam sawah mah. Gitu. Pokoknya makanan pokok sudah nasi kumaha. Kita sakit teh jantan sabaraha karung Pak? Dua karung bakal 2 karung ya Pak? 100 tumak teh. 100 tumak. Awan nabi mah pengen 14 sareng nu kacong. 14 kilo. Sareng nu buruh mah 14 kintal. Oh 14 kintal ya, 14 kilo. 14 karung tuh alhamdulillah. Mah geuningan. Kali pengen kemudian kena 5 mah. 5 kintal. Kami di Garut mah di 10 tumak teh 10 kilo. 10 kilo Pak. 100 tumak teh 1 ton. 1 ton tuh alhamdulillah. Kami di Garut mah. Di Garut mah. Bari nganti sasi emang genep sasi di dieu mah teh. Genep sasi. Asa benten bisa. Subhanallah ya Pak. Kita proses teh di malah ketika ada mau teh di kebagian bentuk tuang hungkul. Ih, alhamdulillah banyak yang tuh dimilikan. Aduh, artos 1,5 juta ada macet kapan tuh genep sasieun. Pare sawahna pas mana Pak itu? Tapi sawah mah Sukamurni gitu. Sukamurni nya tadi dia mah teninggalan sawah begitu. Nuhun. Kita pesereun tuh. Karena paling 50 juta nih. Bapak terus diteras-teras dulu Pak. Kukulilingnya heula ya pengais Pak. Nyai titip tulis akang geus jodoh ka waktu mangsa ajal geus datang hamonya mi HP talata sameme Pak miring ameng Pak. Coba Pak. Pangnepikeun penyanyi kekasih jika ujang nitih wajib si bapak. Assalamualaikum teteh. Tujuh naon? Ah, kasura. Ulah Ya Allah. Kunaon ku awi eta? Oh ngarit. Ya Allah. Ya kasura subhanallah. Ya anjing tetehna so sweet. Subhanallahnya enak gitu. Kampungnya Cigedug tuh sugana aya subscriber Abi ya Cigedug bakal lihat AA. ayam jago. Balik ka peuting gerak bawah yeuh nyawa Itu tegalak gitu. anu kagung Guys, ada burung. Bapak manuk naon ya Pak? Jalak. Manuk jalak ya Pak? Jalak suren. Guys, burung jalak suren. Dari tadi perasaan banyak guguknya di sini.
punten Pak. Itu tuh di kampungnya, kampung naon nih Pak? Ciputeuy. Subhanallah Pak. Desana suka maju. Masa penuh amang-amangan gitu kan dia Pak, penuh jauh men. Cuaca dingin. Rawas tuh, seueur ka dia betul Pak nyari. Siapa ini namanya? Siapa namanya? Irwan sama siapa? Api. Ipi. Irwan sama Silpi. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Dadah duluan. Dadah. Halo. Lucu-lucu ya Allah. Dadah dulu. Dadah. Dadah. Pangapikeun aku nyai kekasih cika ujang nitih wanci si bapak nepi ka pati. Hey guys, mungkin di kalian udah jarang ya warung-warung kayak gini nih. Ya, warung rumahnya teh masih asri-asri guys. Subhanallah, udaranya tuh dingin. Pek teruskeun ya Jangan keluar. Nucan kesan layung gerain dit andika balik. Assalamualaikum. Gerak nyawa Letak selang tidak mah taya hawu jadi yang video hawu mah tong diantep jejeri ya Allah. jum sisa Video hawu gitu. Aduh. ujangnya Apa namanya teh? Saha apa teh? Bapak Mai, mamahna? Mamah Ius. Tetehna? Teh Yani. Teh Pak nami kampung nate kampung naon sih Pak? Ciputeuy. Kecamatan Cilawu. Kabupaten Garut atau tapi masih Garutnya? Cilawu. Untuk masuk ke Tasik mah teh nya. Perbatasan ya masih kena di Garut tuh. Alhamdulillah tadi abitas. Naon namina teh? Keliling-keliling kampung udah mah. Blusukan namina teh. Serang abi teh kayana teh bade aya maksud ka itu Pak. Ka curug naon we curug di ditu teh Pak? Jahanyawar tah. Pak geuningan aya curug Jahanyawar cenah. Ya, yang aya peningkatan. Sing aya peningkatan ya Pak. Pada ninggal ka itu abah ayeuna. Mohon kumaha harapanana tuh Bapak kanggo curug Jahanyawar ya Bapak salaku ya Pak tokoh di dia Bapak gitu. Ya yang aya kamajengan gitu jangan aya wisata gitu hayang dibebenah ke pemerintah gitu nya Pak nya. Pemerintah. Jalan diperbaiki nya minimal heula. Janten ladang usaha kanggo sasaha gini nya nu dagang-dagang kan enak. Parkirna aya. Penginapan enak bakal enak sigana. Mas Bapak tah nuhun nya terus ditaros-taros ieu ku pangais. Atur nuhun pisan terus diangken tuh abi terus diangken gini di bumi gini. Pak Mai, Mama Ius sareng Teh Yani. Sesepuh ya, sesepuh. Kalau bahasa Indonesia nama apa tuh? Tokoh ya. Iya, tokoh. Yang dituakan gitu Pak. Ya udah Bapak makasih ya. Pangais mau lanjut ke Curug Jahanyawar insyaallah kalau parang panjang umur. Ya udah Pak, makasih ya Bapak sekali lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. No.